Good morning, everyone. It is a Friday morning this morning. Hope you guys have a beautiful day. Yesterday, me and Lipe did a joke of the day, or I did a joke of the day. I'm still finding it funny today. But the joke is in Tongan. It's not a joke, it's a post I saw from me and Lipe's brother from Ewa. It's from Ewa. Lipe is still saying he's not from Ewa, but he's from Ewa. But the post goes like this. From our brother from Ewa. Okay, from our brother from Ewa. The post goes like this. Kok for tu watu. Kok for tu watu. Pekapai la whakatahai ai pati paka. Te mo pati patoa. Whakatahai naua. Paui le vaia ko PA-KOA. Olai te whingo ko ia. Ko tam ko te vote te pati ko PA-KOA. Halau Lipe to koska Lipe to tama e wanda halau Lipe ke tama e wa Lipe halau. Lala, ke sio mai tama ko na de poseni. Ulo ki ko tama e wa. Tama e wa. Ko tama e wa ko. O ulo yo silo be au ya lala tama ko na. O su falo ka ko foi posi. O si lo e tama. Ulo ki ko tama e ba mi tongan. I fe tongan. I gereia. Ai ko foi warlord. O kuita ko to warlord to no fo ba be gereia to ara ko no fo ba e wa tama. Ko ha u be me fe. Kau ki foto tu esana. Pati ko ta pati atau PA-KOA. Ko ko be mata ma post ko na de PA-KOA. PA-KOA. Amo ba be.